Man matay gaminanyi Paulo do kyo kaido kering to. Rakwa fatfatak anam wi karwana. Upay sinsin muwan rana isidong so sinjado Yerusalem. Tunyo manginarayo minachiring ko so peja kyo kaya na do jalathay. Mangday ka nichuyo na o kami minyoa mapasinado nyeripinyoa ni mapnyoa kakpunyo siya. Tunyo palululuwado karwaruno ni mapnyoa nyeripi u pasinagon nyo. Yinyo nanalayakan. Ta tunyo ngonong-ngonong iu kapi sinsin mo nyo siya. Nusi makaranas ko na manufoy ko so ipigan nyo tao masiralay do te gamia kano nipi sinsin mo nyo nyerpi yang ida do Yerusalem. Nusi paciralayan ko nyerpi to sira na macirajakan mangay. Yakin ranam ko may liktaw do machiton. Si matika ko itarugaw aruwa kyo kaido machiton mangay ko jinyo. Alami sisan ko jinyo dodang. So makanatanga araw. Ala si mafito siya na amyan uriwo yangay kurana. Mangilili sidungan nyo pa yakan may pangido angayan ko. Tano si apiaw na ni amatado to ko ikakrawo ko unay ko pa machikaw jinyo dodang. Tuko pa farado ifo so ya. Mangido ararono ipa mari-maring taso kanan sumarino niya kawanta. Tana yaro yamragat diyakan yami limuwang no chiriching na ni amatado tuwam koji machimarai. Ta yati aro makrano chiriching na ni amatado to. No simangi si Timotay jinyo dangam tao-taon yoan akapi yanano wonondanan ta yanaman miyangay yamagapso farina ni amatado to. Yinyungulala ta sidungan nyo may pangijakan doja. Ta yako nanalawin si Timotay kano kakerana maijakan doja. O kakta si Apollo kumasanyi ba ipansijawo ka kekerada sira kakta mangay tumargo ninyo. Amna sapa-sapan pa. Tiya ta amienso kasarawa yang ina dinyo. Mitatariman kamuan makaadpet kamu so nakanakam umrarali ni amatado to. Di kamu anyagay. Pangurayan nyo pangangarilawan na do makakaday faray nyo. Nyo katangan sira sitifa yasaka faray. Ta sirara na yasaka faray do silam ni mano masira ni umano yung di Yesua tao ati mo yata sumidong so sinja. Amuriu ameringan nyo so akman sanga tao akano kararida magapso farina ni amatado to. Ameringan nyo yoko danda ninyo. Kumasari duda kanyi mayida setifa kanyi foto nato kanyi akaiko. Yakme katutaw nyo sirado nyo ikabudo dya. Tanaya kena tana inyo tamo miyangaya yasumari nira. O akmara na siraya ikanyig nyo siraya daipi minamina si inyo no paicha kyo kayan na do yasiya. Tana si Aquila kanyi paichila kano aruwa sinja may ninorido faridam yakman sang sira yamay minamina si inyo do tamo kakmay asa yamrarali ni Yesu. Sira mamiminwo kakta do dya yamay minamina si inyo. Inyo ranam masichakarilo kamuwa may minamina sino kaduan dinyo. Yakin ranam si Paulo ko yama padkitso ariayulo ko dinyo do fakong aya. Makapia kamuan numeso di rarali ni Yes Kristo atawam
Maniung kapigagchina dyan no, uya-uya na ni amatado to. Mo Yes Kristo, inawi si maika na. Inawi si ituro na ni Yesu, panisingin tao pangangarilawan na dinyo. Kuy karilo inyo. Ta kamo machikawap di Yes Kristo.